Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Okey guys, so hari ni 19 hari bulan 5 tahun 2025. Agak lama jugalah saya tak buat video. Baik, so kita nak tengok first video kita untuk pagi ini, untuk hari ini adalah diksi. So, ke mana diksi ni? So, for the past berapa lama ni? Early 2025, yang high dia sampai dekat sini 13 Januari. Okay, high dia 110. Saya ingat kita ada cerita tentang this retest dalam channel kan. Kemudian saya expect price untuk pergi di area sini. Slightly sikit lagi nak sampai, lepas tu dia turun kan. Ever since that dia terus turun lagi lah. Okay, so lama dah tu kita tak tengok. Now apa yang berlaku, saya drawkan satu lagi channel yang warna merah ni. Anda boleh perhatikan. Okay, price later to April price jatuh, break this channel. Ini daily chart 11 April, kemudian dia turun dan kalau anda boleh perhatikan ni dia ada macam head and shoulder inverse, tapi yang ini lebih nampak dekat H4 if I'm not mistaken. Sekejap saya tengok balik. Betul So dia ada head and shoulder, okay, inverse, kemudian dia break, pull back a little bit and then boom, naik balik. So back to our daily chart. So kalau anda perhatikan apa yang berlaku dekat kita punya channel ni, the whole area ataupun inverse head and shoulder pattern ni, yang ini boleh saya klasifikasikan sebagai satu fake out. Fake out daripada satu channel. Okay, so since dia fake out dekat sini, price akan naik. Mana dia akan pergi? Definitely upper part of this channel. Sebab ini fake out satu bahagian, lower part of channel. So bila dia buat breakout, pull back, test balik sampai ke upper part of this channel. Okay, now sekarang ni price ni duduk main dekat support saya. Previously support 100.82, 100.8. Kalaulah misal kata bulls ataupun buyer ini ingin meneruskan kekuatan dia, pendapat saya ialah price mesti break this channel. Okay, yang ini dia test kan. Dan yang lebih penting ni ialah area ini, 101.8 ni. Ini penting. Okay, ini penting sebab apa? Kalau anda perhatikan 101.8, sini ada 1, 2, dia break. Nampak tak? Bila dia break ni, berapa lama masa dia ambil untuk retest balik. Lepas retest, satu bounce, test balik, kemudian break. Dan bila dia break dengan candle yang besar macam ni, dia akan leave some imbalance. Okay, dia ada imbalance dekat sini. So price feel imbalance, ngam-ngam. Ini low dia, ini resistance kita. Dan sekarang this area 101 again menjadi satu very significant ataupun must hold resistance area. So kalaulah misal kata this resistance 101.8 breaks, then kita akan dapati price boleh naik sampai area 102.8. Yang ini dia ada kita punya apa nama ni, supply order block. Even sebenarnya supply order block dah masuk ni sini dia daripada low ke high ni. Tapi yang ini dia lebih precise sebab kita ambil body dia. Okay, and eventually kita akan sampai ke area 103.37, 103.4 sini. Ini adalah next resistance untuk diksi. Okay, untuk diksi. Dan of course dia boleh naik lagi sampai ini 104. Sekejap saya markingkan sini. Okay, 104.68, 104.7. Tapi semuanya bergantung kepada mampu tak buyer ini break keluar daripada channel and eventually close above 101.8. Ini step pertama dulu. Okay, now katakanlah L scenario katakanlah buyer tak berjaya. Maksudnya bearish kembali berkuasa. Saya nak tengok area ni sebenarnya 100.16 ini. Okey, dari 1 2 3 4 dia break, dia retest. Okey, kalaulah katanya price ni ataupun seller ni kuat, saya nak tengok dia break and close below 101.16. Sebab kalau dia berjaya, dia akan open up ruang untuk more. Yang ini 99 ni somewhere dekat sini lah. Ini kita punya low sini. Kalau kita ambil dekat shadow sini,
Kalau kita ambil dekat inverse head and shoulder ni, okey, kita ada low dekat right shoulder juga. Sini pun ada, sini pun ada ini masa dia pull back kan. Tapi yang pertamanya kena break ni dulu. Break and close below 100.16. Kalau itu berlaku, maksudnya dolar lemah dan ada kebarangkalian dia boleh jatuh tergolek lagi. Continue lah. So of course continuation ni kalau boleh dia akan follow dalam kita punya channel. So this low and even this low is all possible target. Even 97.7 ni kalau anda perhatikan dia still duduk dalam sini kan. Ini. So tidak mustahil dia boleh pergi. Ini dia punya low ni jauh ni 1, 2, 3 batang ni. Jauh lagi. Tapi semuanya bergantung kepada mampu tak seller break 100.16 ni dulu. Okay. So really it's been tussle between buyer and seller. Kalau kita tengok pada sebenarnya recovery daripada dolar ni pun quite okay lah saya nampak. Memang cantik lah ni since daripada head and shoulder ni. Even saya ada update dalam group Discord saya. If I'm not mistaken, saya ada update dalam group Discord tentang ini. Cuma saya tak sempat nak buat video saya tuan-tuan. Okay, so perhatikan dekat mana arah pergerakan diksi seterusnya sebab dia akan bagi impact kepada apa yang berlaku di USD pair. Okay, so lepas ni kita nak tengok Euro USD pula. Alright, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.